ahantu ngeze nshaka kuberekanaho hakorwa isuku. Turateka hano kuri cuisinieri, hakaba ubwo ibyo kurya bitakara ku mpande. Niyo mpamvu tuba dukwiye gukurura iyi cuisinieri. N'akakogesho, igisabune n'akakogesho. Kameramani naze hano abe mbere. Turabashuhuje abakunzi ba Mama Sharirene, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashimira Imana. Mwabibonye turi mu isuku n'ubundi. Ubushize naberetse isuku y'amasafuriya n'uburyo nikora nkoresheje wa muti uvanze. Uyu munsi ngiye gukora isuku yo mu gikoni cyo mu nzu. Isuku yo mu gikoni cyo mu nzu. Niyo mpamvu mubona ibi bintu byose byuzuye hano. Ubu nta kintu kiri muri utu tubati, nta kintu na kimwe. Uyu munsi ni isuku. Dore ni isuku kandi harasa nabi. Haba hasa nabi kuko nyine hagomba gusa nabi kuko umuntu aba yahakoreye. Hanyuma rero ndakoresha iyi sabune. N'akakogesho. Iyi sabune n'akakogesho. Kameramani naze hano abe mbereke neza. Aya mazi ni amazi arimo agatambaro, nta sabune irimo, nta sabune nashyizemo. Hanyuma isabune ndakoresha iyi, narayiberetse igihe nkora. Iyi sabune inkorera ibintu byinshi bitandukanye. Iyi sabune inkorera ibintu byinshi bitandukanye kandi rwose ahantu hagake. Hari ahantu haba harafashe ibirungo, amavuta birumvikana. Hari ahantu haba hari umwanda ufashe. Niyo mpamvu uwo mwanda nakabonye. Tugiye gukora isuku yo mu gikoni. Ndabanza aka kabati ni ak'ibirungo. Murabona ko ibirungo nabikuyemo nabishyize hano. Ubwo rero ndahanaguramo nifashishije iyi sabune. Biba byarafashemo n'iyo uri koza
kozamo urabyumva ko byafashemo. Sha nubwo ndi mugufi ariko ndisumbukuruza hose mpagere. Biba byarafashemo uhita wumva ko harimo umwanda. Ntabwo rero umwanda wabura ahantu ubika. Urebye ni naho haba hasi niho haba hari umwanda cyane. Urumva ntabwo wafata ikidobo. Nubona haba hari umwanda rwose. Ntabwo wafata cya kintu gikuba amasafuriya uze kubishana mu kabati uri kuyica. Ambo aka kabase noneho ngiye kuhahanaguza aka gatambaro. Ngera kanyuze mu mazi. Ngera kanyuze mu mazi. Iyo ndi guhanagura mu kabati ntabwo hose nkoresha iyi sabune. Hano nkoresha iyi sabune ni ahantu haterekwa amasafuriya, hakaterekwa n'ibintu by'ibirungo cyangwa ibintu by'amavuta. Niyo nkoresha isabune kuko hari igihe usanga ari ibintu byafashe. Ahantu ngeze nshaka kuberekanaho hakorwa isuku. Turateka hano kuri kwiziniyeri
hakaba ubwo ibyo kurya bitakara ku mpande. Niyo mpamvu tuba dukwiye gukurura iyi kwiziniyeri, tukayikurura kugira ngo tuyoze mu mpande zayo zose, tuyihanagure muri uru ruhande no muri uru na hano inyuma n'aha ngaha iteretse haba handuye. Ko rero ndaza kwifashisha isabune ariko ihagije kwezi. Rero umwanda ifite aha ni umwanda rwose. Dore aka kantu rero, aka gasabune nakababwiye rwose keza cyane, narakababwiye mu kiganiro nakoze. Murabona hano ukuntu iyi kwiziniyeri isa, ibiryo byayigiyeho bitetse, ariko ukuntu mbona bikomeye, urabibona ko yanduye. Ntabwo ari ukuntu ari ku isa, haba handuye rwose kandi iracya, nanoroha kuyoza, ntabwo bigora.
hanyuma rero mwabibonye ukuntu nkora isuku yo mu gikoni. Iyi kwiziniyeri nabiberetse, aha hantu naho kwitonderwa cyane abantu bafite kwiziniyeri ziri ahantu hatoya nk'aha ngaha. Iyi ngiyi mwabibonye isuku yo mu gikoni maze kuyikora. Mu tubati naberetse akantu nkoresha mu gukuraho umwanda ahantu haba hari ibintu byafashe n'uburyo ngenda mbikoramo. Naberetse ukuntu umuntu akoropa munsi y'utubati haba harimo imyanda. Hanyuma ubutaha nzabereka ukuntu wongera kubika ibintu byawe bisubiza mu mwanya wabyo, nabyo umaze kubihanagura kugira ngo bitinjizamo umwanda, ubundi twibere iwacu heza. Murakoze rero abakunzi b'isuku kwa mama Sharirene, Imana ibahe umugisha. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibahe umugisha.